Hello gagayam na imbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode wano pa kasaritaan. Kat manipud man kanikab sa inso tintay i-drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Wilson Pamitan, Esther Asis tita Malaysia, kanay Gina Silvio. Kastimanti ko na ni Kabsat Inso. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat awan anak mi itipim mo sa yan nga asawa. At da papaabanga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, ang napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, Mari Koreng. Kaslan na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lamon no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Maray, tagsapsapol di kapsat ko. Sige, Mari. Ngamno adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumaray. Asino ti agabang manang ulan? Kabsat ka no ni Mari Koreng, kabagis. Wan pare, tay lalaki a kapsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyong nga artay? Ah, wan. Ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saanan na nangasawa? Saanan. Takdiran na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado a kwarto ah. Alaan na, di may sa kwartaw. Basta diyak kaya ti artak ngagbalay na bordar. Kan diyak kaya ti bisita a bordar ta maringringak. Diyak kaya ti naariwawa. Wan, inso. Ibagak to day takon kwa na. Di, adapay may sa asili dapakantia pa ba nga minsaw. Wala manang. Ayam sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta da dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal magayam ti pakairanodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita naku na inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga talay ta? Lagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jayadeng? Mabaling tagdaman, tata? Ay, uwan ah. Anya ka di na jayadeng? Dito nga mintiin to dudang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakitak ti bakante asilid. May salayangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo ah. Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito eh. Yan lang arap. O may katakitam ti bakante asilid adeng. Nay mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti si daem. Nagadong amin ti linutaw.
Ket sayang no jak may baos. Ala, agyaman ak nga ruda, tata. Wan gayam aday. Madamag ko man laeng. Manugtawan baon. 22, tata. Anda ka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya. May mayat met lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka laang ading. Man-manon tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kidin Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain. Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida adeng. Tapno makapangan kan. Ada ka di inapoy mau. Tano awan, indak mga lataikan ka. Ay, saan nun, tata? Nagluto akitiin na po eh. Enso! Ayamaw! Umayaman! Ada, di ki kusina manan. Kung may ganito, tanay, diyak mapanawan tayo, lutlutway. Nay, nagsapa ka mo ngaglutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutlutwa masidamaw. May bus mo rin ta. Linayon ako na tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagruamda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam agoray ka. Tagaano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapa ulit pagabangan na. Anya trabaho na ngay. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang diti balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito ide. Una, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyat kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, diti balay ka. Sigurado ka? Way, o anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oo, edyak lang pagaraw. Adamot gayang panagustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, itinakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan ta iti tunggal maysa.
Nay, anya ko dito abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ha? Ay ko, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo pagpaanginan, dito ipay bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ti tugaw di tao. Ha? Ay ko, sigud mait nga datugaw di tao, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong na tatugaw. Alala, tumatner ka. Di batog tiri daw ti silin mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na aya aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na. Ang nasak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakarkalangan iti pagnaedan, Emma. Umay ka ni Jisilid ka. Uray ta nalawa Jisilid ka. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga. Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuanda, Inso. Sigurado panunutan da arupat kwarta. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang nakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kon, Inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyam. Sana kasta. Maawatan na kumamot, Inso. Diyak ngamin kayat pagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kayat ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanan. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan ko ikabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangan pa'y. Saan na? Limbrin ti abang na. Tanobyak kat nga ruday. Ang amnay. Di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga adumanan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas ti nobyak. Adu nga men tinaapal at tao. Nakman! Umayak man! Tao po! Nay, ang tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya dayjay adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundo mo tayo. Kwa gayam. Pumanaw gaya man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalin ka ang pa-reserve. Una, sige, i-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday.
Apay ngay, papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmat iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpalyang agbaybayad. Irinobit ko nga ba, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Palawaag. Ha? Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw, nga irinobit ni kwarto nga abangam, ta akin ikit na dyan. Anyan. Ikanak nga rod iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan, di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapo lang mabakantyanan di kwarto, ta parugyakaw na parinobay. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga rod sapay ng rigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita kapapaabangan na nita kaaruba. Ngam nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga nang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pala ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Aywan, madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak, balo. Kakasta lang, tiyaw awata nga agabang diti balay ka. Kasta ka di? Ay, kwa, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Ala ka raw. Panawan kan dito. Tapno may simpamon na iti gamit mo, wan. Un tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo? Carol tata. San lagay marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minay sa anak. Kuna na nga'y parinobet na di balay na. Isa pinapanaw nak. Ngam saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na sa bali a border. Ay, wan garod Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen daya border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanen na. Anya? Ay katawan mo't kit didakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kanak ita. Aywan gaya man ya. Antoy, Emma. Good for 1 week later, wan? Ay, agyamanak inso ha. Ayun, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan di siled ko. Jak masangot aglaba. Iso alaba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita.
Awan tata, day off ko. Isong aglabaak man. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidain. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaim. Kan uray indapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala, kababain mo tata. Ay, di kag babain. Talaga kastoy ka. Na para burak ka iti border ka. Agyaman nakmarud ano kasta tata. Amam ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amam Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pagabang mo. Ha? Anyat kaya Diyos ang wan tata? Agayatak nga minken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mo. Talakayak ket nga ruday. Kwa? Oo na. Sige, sikati makaam mo tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang nagkapu ka dita silentimay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa? Awan? Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita ang mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya agapaw. Nagidila kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan, dua daan ubyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat na nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubya mat amin a border mound. May salang, ha? Di mo paggigidanan nida, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko matipakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutangak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Adaya mo't kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Nay, Emma, Carol, apay nga. Pastrakan da kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain inso. Ulbud ka alak-kilakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta, mga ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan takman na kamkabilay. Agruam kayo na. Apay-api naggidanda kami kan ni Carol, ha? Ha?
Sumungbat ka! Ano ko, nanay. Kunam asyag lang ang tinobyam, ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kwa. Asino talaga ti ay ayatem kada kami? Asino ti Pilyam, Inso? Jack, wano ni Carol? Kwa. Tangay ni Emma ti mo na anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma, luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan. Diyan makaangas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan Carol. Si katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Abingay! Katsak mo ti mo na pinili, Minso? Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin san singipan ka. Hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, Minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol? Awanan si pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na si balay ka. Kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti bang papanaw ka na kami? Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiron iti abang, taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak matan, napapanawon nak dito'y Inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Diya mo ngam naturadak met ti kunak ngam no apay a kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti dayda gundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam iti nakiasawadan pimanaw damatlaan kat kalpasan dayda pasamak na amiris ko ti bidut ko, ti panagdarasudos ko. Ngam kiti nagadalak dayda pagtang kat jakon inulit ti inaramid ko. Alakastan, tigayam mo, Inso. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa. Kabarbaro manan na drama ting kay mga gan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At di manan ti gayam yo ang mga kakamakas manang biyanang. Ngamsakbay ti drama makablawa mampay da Rebecca Ayochok and family dita Bontok. Ni Roda Baradi dita Herona, Tarlac, kan ti pamilyana. Kastamatan kan ni Jovelyn Milet, kan kadagiti parents na, dita Kalaokan, Quezon, Nueva Vizcaya. Manipod man nga rod kini Kabsat Eli sa napud na nagan tintay drama. Kastiti ko nana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At da kaaruba mi akanayo nakaapat ti amak, tatunggal ag kapida iti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Elay. Apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabalay na nanam amir na. Ha? Asino a lalaki, tatang? Di kanayon anak kamotor ang mapmapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima mate na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni,
Abay, ay nga interesado kayo iti day dyan lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga min ti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da jay. Bayan niyo, tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si Daan ah. Saanan, kas tama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay diti balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ah? Ala, saan mo ta? Asino nga rod nga dayjay? Kabagyan niyo. Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunakla no si Katar Arman na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya. Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatan anya. Una, ado pa'y laang tilalakay nga ag-crush kan ko ana. Ngumday samot alalaki ti kayak na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko ana dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko ana. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan ko ana. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O niya, nagkapukan ni tabalay da nanam amir na. Tinamag maun no asino di lalaki kanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing mat na dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isungar armen na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pakibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Nene, apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dyan lalakay. Kabaybayan nyo kas tati kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada. Kat karo ba tayo maalaida? Ay na. Nagmaya ta talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkape si ka, bitoy. Tunggal agkape ak dito'y balkon may makigidan ka mangagkape dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Ha? Siguro ay nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Katagpay sumay, siksiputam amin at karaw-kaw. Ay, saps! Baliktadan tilubong. Sikat man nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyangak kin ka alaman. Ang graraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo, sika ka na yun, tiyan atensyon ka. Ipagod mo man kita asam na kanayon na agrugit ito sarong tibalay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na kita aso. Italaan ngayon bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Wala, hanggang dito yung ipagrugitan ka.
Uray ko maano darusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro da kita, sumay. Ang muda ti pagrugitan da. Si kaki dia, da kita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babain da kita dingwan. Imala da iti amo da, ha? Sikat awan babain na. Bakitan ang gumaras digay. Sika nga, laklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayuditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa madingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di ta balkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita Mirna. Ngam itala at tinutupak ta napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngamday tapay na makiap-apa tar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyin nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano gagragsa ka akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sikat ti pakapaspasamakan ti kastaw. Iso andala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesay, ayan tay kape ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, gusto ti timplana. Nasobra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto lang ang anak ka. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak ko. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto ang medyo nalamag baset. Ay, Ano, talaga ti gumaratigit ababagit ita. na. Apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, Bitoy? Tiyag sili, mga sangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling kin-iger na. Adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay ati da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pay lagadil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apakasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan karabagam ang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan aja ang pampanunaw. Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubigan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Dahil tension mo, sa almanan na. Napal mo lang dayta. Bebe. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakitan, gatan, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, basta din yung aminan Tapno sardangan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huwisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kan pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Tadi ti balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha?
Makit-kita mo't ditoy. Makita da talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awang madakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo't. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangka lang agsasaaw. Anya pensyon nga bagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Sangot Jak amo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya kalat nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay may parakan ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato nun, Mirna. Aklunan na kaong tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yun, itangot yaw. Umay na ang rugit nito'y parahangan ay. Ha? Lay, agun-ungat ti karuba yun, Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, pare bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yun. Kwa, ang dardarasak nga may. Ang dapay nga min papangak. Kano kaya't mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagat ka nga kukulite. Mabigla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita yung kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na si Kamer. Pasablugan na pa'y bitoy. Talaga ang nagpintas ka, lete. Ni mo't gayam nanalete ang manicurista nanang. Adama ampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kit gagangay na naragsak siguro Nananantay nakmanalaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatan. Dapay kayang pasurot na foot massage lete. Ay katun Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jatan Ay, Mirna, nakamitan. Apay ngayon paturong mo ti husyo diti balkungay. Parsyak lang dayta. Gagangay na atag sibsibugak kang garaw. Apay kami na kundi sibog kay timulam kat kalkalpas na ti todo itay. Awang bibiyang baw. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko lete. Tani, mabang-aran tirig na. No. Hello, darling.
Ay, umay ka dito balay. O sige, ragtaw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Nga misuda, sanda nga agkadot-dutan. Una ron, kinapudno na, masikuranak maten iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot taman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape ni tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinungbat kayo. Apayayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na. Isaw ti mangirugrogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog naman ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong ay naklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklonan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ng bakbakitan mo. Asinaw ti pangpanggam ti tamir na. Siya. Tiag sile, magasangan. Unay bakit akta na pintas may sexy pa. Napunaw. May mayatan ti kasya yung tay ubeng anobyaw. Aha? Mayat ki diti ubing anobyo at akapigpig saan na pa'y lang. Day talakay ngay. Aha? Nakulbutan. Ay kay kuhay si ka. Nakulbutan. Apay ti kunam ubeng kapay. Kapanunot mo ati ubeng iso tamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa nga panuno di grade 1 ngam sika. Nana, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas tang aramid yun. Di kay laagbain. Ala, umunod kayong tatang. Darasan niyo. Di kay lagbay ni tigas na araramigan niyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan kwa na. Kat, pada sa madangran tiyamak. Siyak ti makalaban mo, tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis-paring ta? Gawa na. Day talaga yam. Agruam nga minantay na mga papay tiyamak. Dayta amam, ti mga apakininanang ko. Nita, kasta gayam ha. Umay ka mga ron. Sa anak magpatiukan ko. Ay, di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na naman ang mga nawa ka nagitianak ta. Pasunatan Eli. Una kayo na yan. Hustaan. Papanam, tese. Sungatak dayjay nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustaon, di kan makiapa. Eli! Rumuar ka dito balayo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tagis-paring tanitay. Ha? Ay, nabitay! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! Awan na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Barang dunggin na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tata Bitoy. Gapoy ti panagap-apay yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga eh, anda dita. Nakaturog pa eh. Ay, na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw.
Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapadaan nagdamot. Mirna, liklikan tangaminin ti agapa. Tapno sana may ramraman nagitanak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapangagan idi. Tardamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko ang boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta, naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak, no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Si kaki di Adan sama nagkinawatan yun, ije manikurista nga ayabam diti balayaw. Awan, jakmat inaram day jay. So kinaklaan day jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no subyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Ewan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Isa pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumagap-apan, balasang kao. Lukas ta, ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yung, ag-ex kayo gayam, yung kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapangagan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Kat, anya nga rin ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangibaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyanti na palabas may. Anya? Kat, ada kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung. Tarumwar kami bit kini Tessie. Ikanda kayo tigundawa yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang Tessie. Un Eli, Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkore. un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang. Kastaw na ragsak mi ka ni Elita nagkapyamot langan dagiti tadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod ket ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam sa balimanan, napakasaritaan ti mga ganyo dito drama Manang Biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Nga makablawa man pa ni Domi Fer Salvador, Avery Presley kani Rodalyn Estrada, di Tatuba Benguet. Manipod man nga rod kani Kabsat Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kastoy ti kunana, dir manang biyana, sinarak ko ti lubong ti social media. Kat may saakmat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko, imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito balay, Bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa lang makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang, isong inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan naapektaran da kami na trabahador? At di istambay nga rodan. Agsapol do man lang iti pagtrabahuan na. Makipagnaad pala nito balay, takaasim mo. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumat, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mate masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko na ito eh. Kasi mat, awan sa baling agbinadang no saan nada kami ngagkapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarud. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto mat lang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaudak pala dito balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito eh. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw iti panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't alilya? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di nga amin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti nasawa na. Ipag, atap mo laang dagita. Kapara kada kami, no asino ti kayat ti kapsat ko, kayat mimutan Plastic kakit di Ipag, Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanya. Tane, ado ti nakasakitak iti kalabas. no adala ko masabali apag naudak, pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas niti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipaglilya? Isulat na ti ugali na, man nakiapalat na. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo Tagpay sumot nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali mo't tuntin kasar mo. Wala, bye-bye ang datan. Di mo balik sa na kita. Tama nga mangag na kanina ipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na tako man ti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasin akton iti pagnaudan. Agabang aktumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man? Kat mapangkumanan irwar jeswil dok.
Simrakan ije bangko. Sweldo mo ti, panagbablog mo. Katul! Anya pa ako mati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalaam tag-vlog Biglamat nga mano ti followers mo, bakit? Kat siyempre, nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, ado ate wak na ag-vlog. Nalak ngamin ng tekelete dagi ay viewers ko. Iso nga ado ti views ko nga kan yun. Ala, itultuloy mo nga ta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kumkumporme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idto'y bini. Syakit din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano, kat kumkumporme mat ipupos mo no nagduma. Kumkonforme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kahit mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpormen? Nonya ti kayat mo. Isumot tan ti kayat ko, bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan itadta ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan niyo ti pamayak nga mangi tono iti itlog. Inya guys. Ipang, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga. Amom nga agvlog-vlogak. Mangdistorbo ka. Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipang. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipang. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man! Disturbo ka nga. Ipang, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag million ti followers ka. Un nga rod, ado mat ti ag-vlog ita, Ipang. Mayat sakit giday tapag sa pulan Jak mat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakman mat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, andayan ng tultulong kanyak. Awan mat, may sak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pempe man iti nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pay idi dagi jeta tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, ha? Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo aning ko. Talaga kas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga nalaptan ti kayat ng ibaga nga oray makapasayari ti pada na tao. Ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakin ka aday ta ading ko. Ipuro sigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Bareng dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay, katuan dahil tala ang aya. Basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta daytan, Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon dyan duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yung ano kayat yaw. Datoy.
Sagsa sa nga gasot kayo amin, nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumakanayon, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga. Tagtalang datoy, hanan nga maulit. Para manan kayo lang, ha? Ah, Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasangot ibalay bine? Nakita yung sa nga ilida di ta karuba bakit? Kasla damatan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Bye-bye amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog damatanan. Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da. Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao. Ah, unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta ah. Nagalas mo ti panagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga blagara. Ni, anda ko mati pa kay naigan na iti panagparada daw iti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumat ti kasi iti raramidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan ah. Mayat-mat kat di, ta damat talento na nagkanta. Anya ti ambo tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Bye-bye am kadilata. Uray saan napintas ako nam, ta napintas mo ti buses na. Mano ti followers mo sose. Basit pa ipag. Nagbayag mat nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan. Agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adan to ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit tagbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramida. Tapno umadumat ti follower ko. Ay, edi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula ang ganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi. Ang tulog! Yung kakiti sarap jali na baham susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon na. Susay! Unipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar Ag out of town nakmanan. Hey, agandan kay ti panagtutor mo ha. Sa payawan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tap na da kadwam. Ay, hanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasirla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, nakit kitak ti followers mo ha. Nagadumatay. Bigla nga rod nga imadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit di ti imadon ti followers ko. Nene, mayat ah. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alagaron, lalaingan pa eh. Okay, agsusuldo kan. Una manong. Idida mo, basit lang. Ngam idikwan, imadumat laangan. Kastaya. Ay kat nasayaat nga rog ading ka. Kamaudyanan na, nakauray kamot langan. Wen nga rod manong. Ay, Oh, apay, anyat sensen na ayam di bakit? dagito'y followers ko
Awang pa sir, binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samat nga men ti ipopost mo bakit. Kat may busanak mat nga road iti may upload. Iso nga ore kumkonformate na. Handamat unay nga buy-buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Kat naumadamat siguro na. Anya matag ito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamhandamat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un kayam. Di ba ado dagi dya manok tayo nga nitib? Ado pa ya? Apa ya? Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit tinitib nga manok. Hello guys! Dato'y manandato'y nitib nga manok. Isumanante, si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mangluto niya. Alsumak datoy, naidumdum mga loto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarugian tayo tagluto iti netib, nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinetib nga manok. Manok manay. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, ti inkastak. Adobo matadta, inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan nagiti taraken ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbaset matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na. Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok ta bakit? Ni, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos eh. Kan oray views mo, nag-adumatan. Ay, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay? Diyak ka mo ipag. Tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanya. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitin siya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibidyok no madamdama. Nagrigateng biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwakan yam alang arudan biyak. Ay, anya dyan. Bakit? Dahil pinilag mo, kay sirre ka, tanay, tudong. Diyas, kay matanan, nagkansyonak lang, agurgurodan. Lilia, ikatom lagi dyan pupos mo akantam, bakit? Kababain. Apay mat, Out of tune ka mat. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit ka mat nga agsasaumat. Adda nga awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatom lagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dyan nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maisuna, ngam lumba anak din. Adumatan ng followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral, kat umaduman ng views ko. Anya mo't dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan-kanan na. Pati iskats bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kundi kalding yaw, babaw na. Ha? Ni, jak amo na taan, na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilit. Ingkulong na, sanan to
Si Ethan, anya ngay kanuday jay. Anya, nagloko mat di asawa ko. Adong nga ron ti mangkat katawakan ko na. Agkakanat kano ti pupus na. Kaslakan mabagbag titon. Ay, haan man nga siyak ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagi jay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagi jay. Imadun to pa yan ti views ko, hindi kakas jay ti ipupus kon. Wan angam ang mga numadaksan kay tikas tanga ipupus mo bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulod ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Bini! Agreng ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo na iti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildo. Sapay ada ti hangkuhan na lang ang swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisuble. Ay, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manan, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko, tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Atoy. Kasusweldok idikalman. Ha? Ala? Ay, thank you ipag. Imbag ka pa'y. Sorry Ta pinapaay ka idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabaknangan iti lugar tayo. Tingam, han ko ninamna mga kasto iti pagtugpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas na. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak takunamlan asino ak idi kadakwada. Talimas tugak idinaandaanak iti ado a kwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod ket napukawan ti ganas ko asumrek manan iti social media. Taurayan anwak marigatan ako namang paado iti followers ko. Ado tinaadal ken na amiris ko iti dayto a kapadasa. Ano gayam na paraburan kay iti grasya di mo pagpalangguad dayta. Pagyamanam kidi kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kidi ang imato ti purwak idi mado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayem mo, Lilia. Alagagayem, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.